Demo wo ye de anya bi e wo baabi na hunu ana wote na wo ka de a na hunu say yes wo ka asem na wonu wo sini dan adwira na chese nka ensuo no ebubu da no gu ye no so ena nka eye ade se obofo ben ho nka da no dwirigu no so a ko mo beka se wokum obofo habra da beka se wo no ekum no nyame fa sa mo se nka da no dwirigu obofo so na ekum na ko beka se wo no ekum because ayi wonu wia ewu a hwena o na so ma waka asam na waka ni nti se obofo wu a ope Abusiafo akwaba sonko enkoma obibia munuaba epiesi kapa ena mutimini enenso mesane mu edi ehia ebiemu na enedeyi ensemu a ehu ehia ena yensuso yede ebabegu apono so na yapeni nyina ne pomasibre na ye konfo agrada enede wababonti di nsembi ababa batu edwa afa Reverend Obofo na sorry dan a fa baabi adwiri ede egu a na Ghana for dodo na susu say yensu a eto ye ena chese amasa ensem no asi ya na samasa to renchem no eto Anointed Palace Chapel sofo panyi Reverend Obofo na eno ema sofo no eba abontin ede bebatu edwa ese de ekoso no constructor ofa no so wo memeye renovation wa sorry no hono no na ebubu sa bia ye honum se de be ya sa renovation na wo be ye na betimi akonkan anka Ghana for de nko obia age edi obia edi na nigidie ato honum se yampa na nsusu no ene de ya me no ka se na nagrada babontin na nsemo de etu dwane se enye se de Reverend Obofo ka no enye sa ene etie na mum ono ene di sa ejuma no na abusuafo ensem we de chese ye dwen ho ana chese ye ntiase se konfo wutimi asori ewo sofo so na nyame nipa eso etimi kasa wo se na asori ugu na asori na so uye bibi edi etiana aden na chese sofo no wonu konfo no wo mo twaka bia na bibi ekoso ewo wo mo ntemanu nti ama na nya sa ye pepa na tumi no so obetimi edi aye bibi edi etiano na no amamato ensa edi afre yesofo panya oda the Bible Church of God 7-day workers so Tuba Junction Apostle Ajeman Prempe adodo na nim se God's Watchman ye baba be bobo ensemi ho ni apenipo mesibenti gibre ye twan ho aba ye ba ye de komodidie no ebe hwehwe so yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH Apostle memo kwa baba too much GH ya oba empombo ko die urade nyankopon no no committee apopa de rade asia said di na so ye na me adom so ye na so ya say shiampa ya say shia shia say dia na je say enkomo ni kuno enya ya kika suenya Apostle ensoma elkosui me beka ya emrebe atwam ye sinkonya ye kasafa agrada one na no de Emma Reverend Obofo say and say wonim na so sore anase wo kan bibi edit a Honorable Kennedy Japan wo begu na sore obese na sore na ene dey ababeto edwa say Reverend Obofo na sore ba bi efa adwiri egu anka ono ne de ohu ne say renovation na wo ye ena constructor no eka say wo so obubu sa side ho say de be ya renovation be ya okay no confirm gada ababontin say enye sa ena etie na emu wono ena smart tender ono agrada no na smart agrada osura agrada ama no koye ekoko say Reverend Obofo asori na ena me say konfo owo nyame nipa so tumi ana yo grace kapa me da wase papa ode da bia nsama kase na ade ba nyame nhira mu omo ahode nyinkyire na udaache enye nkunimdie ni nhira na asodwie enya wonko oni odwuma efo nyina
ene opania odadwuma dia no urade mamu nkoso no tworo mudi kura won kwan mo ho de hia me kese pa because the years we kura se be anye bi a ama anye ya ma na se unya soro ahimam kwa the better the best anam boa na so asase so no yankopon hwe ma ne moyen is obo ne no se ne mama eden e ma enjoy nti eden a wo so de bebem adwumayfo nyina de bebem mi de bebem wo ti ase nti na me onhyira mo ahwefo ane atiefo buruchefo nyina onyame enka mo ho mo ban se mo nya bre na mo hwe da bia so nya bre hwe me yere ne me ma sisi ane nkwara no nyina me nhyira mo mo ban na ne me nyina enkoyi emamo asore ma Bible Church of God 7 day idi mu nyina hye urade nsa urade no mo akuasi kapa eja wo busa papa asempa na ade bi wo ana menti ase ono agrada asa apra na ono o simsan me hu de o pese wo kire o so ye komfo nokre wo no akomfo emo na a Christopher so emo engati nkwan ene aben nkwan ena enya asem na enkrakra de wo simsan ede no ope ana me boa ede na wo hwe obofo aye ndai obofo paano ede na ode aye agrada no o ye konfo na wo ha na so dwi obi ayi asina sori dan ba bia bubu ogu o ye renovation o siesie ena ensu ato na am say bu ogu wo hu na me kire no wo so wo na wo soro wo suma apna na afiri Nyankopon ho sanso odi firi bo nsam ho ya de ni ono na eka ena okobu ato ogu enti wo nua odofo enti ni ase abosomsom ye nkwase asem no wo nua aye japade e wo mu ye asore na se bu ogu anya wo ya anhaw no wo ni age sa wo kra na wo suma agrada ebebu butugu ye esa se udindi agrada enti edi agrada no ense no wo ka we wo suro okay because ono suro Nyankopon so on suro Nyankopon tell me bi say your friend saying obofo why the den what you say wo de anipa de oso ye sofo a edi na dan so no respect for the meantime what you say say nipa na ye good so ye bad so hum so ye huma bi enye edin the name prophet pastor bishop ani titles na nyame dia maye no ani nyina okuta bi respect that nemo wo ye de enye bi e wo ba bi na hunu ana wote na wo ka dia na hunu say yes wo ka asem na wonu wo sini dan adwira na chesenka ensuo no ebubu da no guye no so ena nka eye ade se obofo ben ho nka da no dwigu no so a ko mo beka se wokum obofo habra da beka se wo no kum no nyame fasa amo senka da no dwigu obofo so na kum na ko beka se wo no kum because wonu wia ewu a hwena o na asem wa ka asem na wa ka ninti se obofo wu a ope kwamfo ye Christopher ne yanyi asem won kana nuntum ti asem bi wa Nyankopon asem wa kan oh 2 Corinthians me ba kam obi ati se de be ya obi a ebe hu sani abosomson for ne Christopher 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 17 money one a wonyi ne enu ntwe konu yakoro twaka ben ena trene ene emumuyowo anase ayonkofa ben na han ene esumwo na koro ya ben ena ewo Kristo ene bali antem bali ana obodi ni yaboso anase chama ben ena ogidi ni ene die onyi ni ewo na ba ku ya ben na Nyankopon sori fie ene abosom ewo na ye Nyankopon wote ase no asori fie sedi Nyankopon ka se metra wo mu na manante wo mu na maye wo mu Nyankopon na waye me man enti mumfiri wo mu na montem ho awurade no osie na monka de ye fin na me nso magemo na maye mu agya na mo aye me emamarima ene mo mama
moye me mamarima ene me mama awurade kumfo ena ose wo di ase ye nu mu ni twaka okay so enti kuro ya ben abosomsomfo ne akristofo esum ni han enhia enni twaka enti okonfo agrada no won tren baby ena me kan sen katekwan ya ben kwan ena enyi asem nkrakra wushimbi so enti abosomsom de Nyankopon aka no Isaiah 44:6 eti asem kwan no de ba se abosomsom ye nkwasi asem wo mu we are disqualified ade no beka Kristo for asem ope edimonyam afiri ni pamni sana wo hunu ope se nipa betren kan na agrada de kan se ene ono wasoma de wo kan sa no obi ade ade o so ono wasoma tender ediko ho ama ko sei ne da na obugo no enya no kore kohwisam no woka enti eja na chese se obi akan se obi emfiri nyame na ne nwuma wo ye enya busumsum ni eni akonya se wo beba beka se de wo ye enye na wo busumsum ni no wo ti busum wo ti ma busumsum na me ka se you are already disqualified so no onim so you disqualified into ono so obi ye bibia like onu ni sa akonya ne so obeka ache omo a wo mo taisa nipa na chi se nipa wo ta na chi wo dem mu so asemi se ball I football teams ye ball na se player ba ko ye man red card ni o free mu no ko transfer mra o mu tia field ho e ball o say ho si a man red card eti o ko tra baby eti oni say wo field ho biu aha say no busonson for ntie any Kristo for no munni o musutumi dabi o dabi o Kristo ni o sofo obi o bo wura didi say esum ye Yankopon ne de ye asem bi ba ne se sofo bi ye mistake a asofo any Kristo for ne o nkwase ye kan wo di ase ono oni chafa ewom eti mo ha obofo adwene me de no kwa de me kan no kra kire oyi Ghana for ni wi asese de okonvo no yere nye abosomsom no bebre yetitimu ni yafiri mu ni yakọ asore mu wo di ase awurade adom yakọ ena asemosi abosomsom fo ayi Kristofo mu wo te won ma wo ba wo ji nwan etwa edigu bosomso say wo de je nkrofo nkwa abo nipa ama no atoro wo se abosomso ye gwanya say na me che obi nu afrebo say okum odwan no na ode emoja no gu na bosomso a no de ye ade a ode so ode ya ma nipa no ewia odwan ni nam no ye de kwai okay woni ni kunu ne ma ne yire ne ma na busuan ne nkwara e wo ho no mo mo twitwa ne yakọ na wo de aye nkwan no modi wa wo de odwan no kura akọ no wonni bio obu kwasia what nyansa bi tu oh benfo se oyi onyansani ana so onyansafo na ekom wo mo de wo nyansa na ebiti nipa okay ena wo mo de kom ena wo mo ye di Kristo mo de won fa na sem to what you say enu onu osuma agrada bia ekoko say obofo eda na igirigu ye no it's never true oboa wo kan ede aginim e woni panim okay acha say ensem na ekoso na eye because of fame enunti e na wo man yeah o fame okay o say ena me kan say John chapter 12 verse 43 awurade so mo pani pani mo ni munyam asiri Nyankopon ni munyam wonu kra de otibusumu otisumu opa onsachira na dwene won firi abusumusumu onya enu ho no me Kristo ni no me kan asem bi yo eja na hu ne se ye asori ya egu yeyi eye ekwan Nyankopon ma na da die se eye reverend obofo wo mfiri nyamenti eye ne nsore ma no wo mo ntwe wo mo ho emfiri no je awurade kan se bi wo Ecclesiastes 7 verse 14 so o say eda pemu no nya akoma pa okay eda boni mu nso hunu se awurade aye we nyina aka ho de ebeya onyame yahu la chiri bibiara okay eti o Kristo ni enso hweto no ewiase ni enso hweto no obusumsum ni onipa bia amane
etumi to no okay so atiase e yen so hwe na to no bibi na asie eno nche se we bone no na se obi bi aseya na bone bi a wokoye enti na ama bibi na sei eno de enya no kore ntia so obi ye bone na se bia bibi eto na enya ne bone a waye enti na ama bibi ato no yo bone akatua ho ene awurade aka Psalm 34 verse 21 say bone be kum bone fo nti wan se expose sa ebe ya ye bo nkofo de ne ho nsam ba se e o mfiri nyame sei ni sei ti bia nyankopon so pe ekwan ya ganafo ana so obi ade be hunu se de wo mo kana ye no kure nti na wo ma na asori na ebu agu oh eno de enfa osofu bi ho no mo a ne yiri timi yinsen okowo a na kora na agu o ye sofu complete mi ma hunu bi da okay na ayi akora na agu wo so na oba na nkasa wa yede wo wu Genesis 31 Jacob ne yire a na oto no pa Rahel onyinsen no ofiri ayi bi o mtie na ko Kena asase so no na nyinsen no awo kan no ndi awo kan no na ayi wo ya no wu ye Jacob ne yire Rahel wo Benjamin oha tim enuvo kwa akora na nya bia no amfini maame ho anu ya so tiase aha enti wa hwe so we Jacob nso no we obi a osuro nyame nyame akọ akese a idifo akese a wode ne ya adwuma ono kwa no nam nso ayi David friends na Abraham ewo Isaac bawu Jacob ene wode no wo echeche abusuakuo no memetumi enu so enti ne Jacob de nyanko mo fani ni agro ono kra ni din na da easy afo so nyanko na sisa ni Genesis 35 verse 10 verse 9 and 10 was one flow din Jacob bio and na every na kono udin ene Israel ene onyankopon to ni din Israel enti no nya me penasem enso won so nampa odin nya me hihye so odin nya me asede so enso so akasi se to no what you say enti enso we de eto tinini eto awiasini okay ni nyina etumisi so Bible bi wo mo enti so Bible so we bi ato ne saa ayi nyaade a boni bi na bi a wakoya nti ne ba e ma ne ba saa it's never true nyame asem twa ha na twa ha twa benkum twa nyame nkan asem ko ba so wo ye the right thing a wo nyame di wachi wo ye wrong things aniema enya nso a oni wachi but nso he amane nkwanhia esan etimi to bibiara so na urade so me man so hwa aburo mo so emma mo so so memma mo kwan ma mo di afiri so hwenu so ewo James ayi 3 verse 15 down ayi 12 ayi 15 down ubo hunu ho sa so tiase enti senso ato no a ene nchese ne boni mi de minim de oye ene so aye boni bi nso a oni ni ankopon de honorable Kennedy Japon kanyina evidence wo mu a na se ye no kra ene aban so ne ne beden ebedi no sene emrase so atmase enti yeso funtimi ka bi di abano na okonfo no nko de ye ni kaka ye kale chawo agrada wafana na fofura wonfa ma Kristofo mu okay apostle yensha dio 90 chese ye wonsem kaye mu no ye konfo agrada na agrada no na chese onya ye reverend obofo obetimi adi ne bone sena ayi wo wonkawa on fe ne senchira no kore ana meboa wo wonkawa on fe ne senchira se na sorry da nya nyina kwa ne bugugu ye efaka kra bi ena bugugu ye ena so na wo soma agrada eko bugu ya dia unya na obekunu oh yes inti we na bofo onya hweye wo ne ho enti I saw onya hweye wo because urade kwa kan that say John chapter 2 verse 23 24 5 no wo say munhwe mu ye wo nipa ho na me papa yesu say minimidi wo nipa mu na obi nkyere me sania esa obi hu onipa ho adanse kyere me na me am nimidi wo nipa mu so enti you say ye hwe hu ye wo nipa bia ho because ba mraka so wo so yiri kura wo da okukum no ne ho na wen wa no
Micah 7 verse 5 now. What casem wo 5 and 6 no. Was so yira oda kukum no. Hwehwano wo ho. So eni pa de sani nye. O se bibisi a asem to wa uhunu adofo no atamfo. Wo de ma bibisi be. Omo do wo. Anu omo tan wo. Ebi na esi obofo mu no. So tiase enti de me sense obofo no ono onhwe no ho so yie. Because so yie nyame adwuma. Masa asem ya no afa so no. Attack bebire beba. Eti se wanya careful. No onhwe yie. Wo ba hwe ase. Wonim begu ase. Okay. Na konfo no agrada ne de on sakra na dwene. Emfira busumusumu. Emre Christian na Bible ka ne pense. Obusumusumu ni bia enkosra hemem. Ewo Yesu di mu. Sa na Bible na ka no. Na ayi mi wo quotation asem bi wa ha. The person me de ma wo. Ayi ena wutie ne ye Colossians chapter 3 verse 5 and 6. Okay. And me ka every Bible no straight. Enti munkum mo akwa ewo asase so no. Adwamamo afindie yo akono nhyeso akono bone eni brebere a eye abosomsom. Wenum na di onyankopon bufuo ba. Amen. Ohun niama esanso ya abosomsom. To obi a otwempra wo boy wo girl. Wanya ya bosomsom ni kojemu a musu bekobi. Okay. Obi a wani brisika, wani biri obi ade. Wan sakra wagena. Awurade ba heaven unkobi, ubakop nsam dem. Wasi sanye ma wanyina ya bosomsom. Okay. Dia mekin kan in Colossians chapter 3, 5 and 6. Eniema ya bosomsom no na kampana de dia ni abosomsom se. And this what ya so dem kura na wo bo gamanya. Woni bosomsom ni nyina epe. Mo nyina ya pe different nim. So eti e wo se nyame na ya so no. We are God of justice. The righteous God, holy God. Ono onpevi onpenki kanye. What do you say? And this wuzu be dinachi asum no dia. Said wo kan wo John 4. Papa Yesu kan wo John 4 verse 23 to 24. Wo say ebrene du say no kura sorefo, no kura asorefo, ebe sori eja no honhum eno no kurem. Na o ma ye sori onyankopon sa no ena eja no hwehwe. Na onyankopon wo ye honhum. Etu obiara so be som no woni no benante no esa wo som no honhum ene no kurem. Okay. So enti ye nyame ye enti no kan Jeremiah 48:10 wo say eno me nka di wo ye nyame adwuma biara eno me nka di wo ye nyame adwuma biara which is serious. Okay. Oh enti nyame wo fi say wo tumi som Yankopon a wo fi say wo ni tumi ni enkwasore wo fi say wo suma wurade mfa ho to no so a masa ankwatena so dem ho enkwa hana dwene. Okay. Tenefie jo na ye obone a na wurade metam ntu dem preko ye wo ni say wa hyew na wo di ni dinti asore dem na ye basabasa no hweniye enti ya me man sofo no wo ne no me so ye sofo I'm not 100% fit to righteous. Oh, I'm not 100% perfect, but I was saying me cancer no. Na me so me kan me so me hwe me hu hwiye. If you say 1 Corinthians chapter 10 verse 12 no say the oye ni say wo gina ho no. Won hwe ne hu yie na wan hwe ase. A serious message. Okay. Won enti awurade wa ye kronkron enti ye ne edina chi no o si ye trans be ye kronkron. Won enya me kan say obi anu a ye perfect 100%, but we are trying to be perfect. Okay. Enti no so munya mpa boda enti wo mpa ya na se bon fa che ade san de echi nyina na boni an ni pa ye because John 6:34 papa you say boni do so sene eda no oh enti boni ni pa ya ne da ko no so che 24 hours. Yes. Oh enti o si agiri ye ho obie no ye so abofo wasase so asase we so nko ade efiri Genesis ko si edi sem revelation ho de o be transase so a tieni yo ya oni ni pananti di ko ba ye wanja boni da ani papa Yesu Messiah nkwa apart from him nobody, but they are dum no de bedum ye adum no so nkire se ye de enya na urade abedum. Okay. Adum no kire se wo try wo bomodin
boni bi a wo ye no gyan what you say enti abosomsom de enye enti agrada nsem o kika ever ayi your friend obofo ho wonyai kra me owurade mpese obetie because obosomsom ni bia wuti sumu me nka kire wo ana di no obetake osofo ha wunua wo ye kristo ni wo ye abosomsom ni kra sebe so ye nipa wo ye wunua wo ye abosomsom ni kra wo ye wunua bema no ye die ne sa asaya na wo ye wo desa wo na osoma ayi agrada eko dwirade nugu ye. She is out of sense. She is out of sense. Papa, imame kenkan ye comment e ba ye na membusa o last question na yemfa yensem no ensi. Yenia Henry ede ode e ba ye fa agrada ni statement I will make it ye no say if you have the power to cause tender to collapse above for church, you would have done that long ago. You don't have anything. Please keep your mouth shut. Yes, Sandra out of ede ode e ba ye was say Nana Agrada, can you also crush the coronavirus with your power because we are suffering? Christiana Edward de Eba will say, or comfort Agrada, your days are numbered. Make sure that all that you are doing very soon, you will also face the consequences. Sadiq Edward de Eba will say, Agrada, you are the next person. Who you are lying, nothing. You don't have any power. Or also so dear and just say and some na ebande just say Agrada and some more dear betu jandodona and no enye again some more dear about say Agrada is a big liar. You want fame. Okay, if you have juju crash coronavirus and let's see as a woman. Or also so dear and Apostle. Some by and omunina who say the way in the fame and open. Then a beman nipa. One kasa wo yonku nipa woni netie wo betimi atana to the sense of be we hye bone ento no me da se pa da mi shira se bonsam wo bonsam wo wiase ya da biase wo de bi nya kanda sa wo bonsam gina na Kristo gina Yankopon se ento mie no so aba obi nto ma bonsam okay obi beto ma bonsam obi ti bonsam achi obi ni ani ji abosom because nipa no se abosomsom amena ye yie okobosumo di ti ko shemu ama abosumo no aboa na ma onye sika sisi adan atoto cars ama na dwuma ekoso na bonzam gina won to abama no obeto ama so enipa esu ene ne ban enti ene so ani brebire enti ene ma no yesa ate se na ni bre ya rev no bofo enam cars a wo cheche man krofo ne sika wo wonti na ama na epe ni wo etimi basa okay so bofo no osika o wa hunya die bebre so Agrada so wo bi kura won to half kura wa hwa wundu kotampo wa hwa wundu so ena opese onya fame e wo Ghana ha so eno o kan ho nsam eti ye ni ayi abosomsom ni kristosom no nhia so eti won Ghana no ntum na ayi won sakra na dwene me de me se won sakra na dwene no muna magye awurade ni no magye awurade dia eno obo hu ni se han bia pie ai ama no enti ayi awurade baaye no wo kire ye se wonu ni wiase han John chapter 8 verse 12 o se mini wiase han ye de o dimachi no onante sumunda so atiase enti be so wan fa Kristo ani na chi ani na namo tutu achi dia wo sumu okay wo hu han no ani me nkoye mawo so enti wiase ai wo mu no se obi benya enkonimidie bi ni adepa bi afiri awas asiso a Yankopon na de ma so hu na ko dibu nsemachi a odoma ontentem obamu okumnipa obamu atwitwa mmoa bi kura no mmoa moja enum ni ade so atiase ni ade ayeyie obi de ne maame ko ji sikaduro se na me ne o kase sikaduro na ne yente ni din biu kane magicians o mo no me magicians womu ayesi kaneni e fro mu kurvasa fo no mo e omu ni wabio eno mu nyina turning into Christ okay omu ba Kristo ena sa ayi tricks no ya no mu da nipa oyi ntuma oyi tofe oyi atade empaboa no oye sa ne manema ne agira ne ehwe ampa so bonse anto oyi ampa enso no oboa ne ya zan okay na se ne be nipa be ba mo edi kurvasa ba ye kurase a efi obebe mu no ya na do mi jai adom asu se ne nyina 419 ayaza enu no mu dia betete nsore ne no enu na so fo bebre wo mu fa sa akwan so ju magician na da so ho
Ini magician bi anu oba mi kurom. Oba mi kurom Kwabere number 1 Ajusu area. Na me mo kunu ni din. Okay. Ene no ye magician no be pa no agidin wo Ghana. Ene odi ate asore. Wo se wo jai wasakra. Eso nsakra ye no wo boa. Afen mi so won kana ha. Magician Kurvansa asem na ene ekoso. Odi Kristo din abetoso. Se odi Kristo din to bibi so obi an mi say ade pa na wo yo. Wo won say that din sitie. Obon say wo ye so clever. Enti na wura ne ka che say ye hwe ye hu ye e wo bonsam mu. Ne ne nia biri bubom. Se jaka hwehwe di obenya na mene. Bonsam mfa nipa ntofom ohunu nipa ngobo. Ni tiri mu odin, ni tiri mu osum, wanya papa. Enti wan hwe hu ye. Obewi a se de ye fanwa e wo wirem. Okay. Apostle Yamre no de ekobebre nti yemfa enti anfa o telephone number etu edwana ye inclusive eyen. Yo, arefo no etie for me damase. Oboso no me kasa me number ni 0544 2626 14 0544 2626 14 and 020 70 20011 020 70 211. Abusiafo Apostle Ajuman Prempe ne telephone number ena wodi egu apono eson eye ensema komfo agrada wodi etu dwane no ene yesi ehu enkonya ye pen de pomasibre na chese eye de wo kan nyina na enya de se eye no kre eye fame eye se opeso wogina eye revenue bofo so ede agine din enu nti ena wodi sa adwuma no won so wo fie sen ena wodwen ensem no esi efa fo wadwen kire ebra o too much in comment section e biom so chef mo form all the social media platform na like your videos no follow your Instagram page at @tumagh_. na emrepem no adwenche ne ye de begu apono so ede amamo midin ene akua sikapa dasane ye besane hia makram.